işi Президенттің жарлығы. Şu жолдордун кеңейтүү, башка. Эми бул мына ушу эл үчүн эле. Болду, рахмат. Президент жетекчибиз ана бүгүн биздин облустун губернатору Жантай Жадичти мына былтырдан бери берген тапшырмалары, ошо кызыл чызыкка чыккандарды анан бир райондорго тапшырма берген. Бизде мындай түшүндүрүү ишти жүргүзүп, губернатор түшүндүрүп, анан жумуш аткарылды. Мына кышы менен айтты, күз менен айтты, эми ошо жумуштарды аткарабыз. Анан жөнүнчө жагдай жок. Бүт баарын айтып, мыйзам чегинде. Азыр эми аким жанда кылып атат. Мун навестерлер пока не турайлы жолго. Эгер жолго чыккандар болсо, аны алдырабыз. Эми бул только жок, мындай десеңиз, только ушул райондун мына акимдин башчылыгында айыл өкмөттөр комиссия бар. Алар кантип берсе, ошо боюнча аткарасыңар. Бузат десе бузасыңар, калтыр десе калтырасыңар. Макул, ал только мыйзам. Эч ким өз мыйзамын өтө албайбыз. Ошо райондун кай тапшырмасын ошо аткарасыңар. Макулбу? Тамам. Жерimiz var, tapınacımız var. Siz bergenizde oşonu ile үйümüz içine hayreyle mınday özgörte kılıp koyup da özgörte. Çok ama mınday da burada başka sırtta kılgansınlar da az ordumda cındı da oşonu mınday özler arxitektorlar bilet. Mana bir körpoşizam bo'ladi. Belimi körpoşida. Hala ben aytayın, hurmatli turgunda. Артында орын бар. Аркасында сүтір olmadı. Sizin üyeniz 13 metre dedim. Bir yer geçti değil mi? Bir yer geçti değil. Bir ara sizinki mi? Az bunal alas da. Bolat demek oldu. Oldu ben sana salıyorum. Ya özüm Üyem. Özüm üyem Jiloydon. Jiloydonga boshqa ko'cha tomonga mana ustaxonasiga kelganman. Jardan bereydi o. Albatta mayda bolalar bor. Endi nimaga kattasi mana shu bola. Sekin buzum nima qiladi buni? Bir narsa yaraydigan qilib Ma'qul. Qancha kunga olamiz? Ha? Bir cuma. Bir cuma qiynalib qoladi. 10 kun. 10 kun ichida. Iltimos shashib qolasiz. Iltimos shashib qolasiz. Bu 34 kilo da gördüm, yüylörge de. Az muhabbet bana nimada oturup olmasın. Çıkıldı mı herhalde? Blok kuş dedi. Yok bana. Ya atıyorum ama bekleyin. Kanal yok diye de. Kanal yok ya da. Kanal yok. Bunday da Yok. doğru çıkıyor. Bunu da koy yani. Hem onu memleket, aylık motor memleket kılar. Bunday da, hem bunu siz de bunda qaran da. Bunday da, bunda bardık şu üylörge, mesela anam noğuz alırlar. Biz kötü gitsin olmaz. Ya Hem bunu alış gerek oğlum. Ya alış alalım. Burası nereye kadar koy verelim ama. Memleket kıla öğret abi.